Bölümün kezekteki ulaqtı ötkörü астында турабыз. Sizlerden soranlarınız ele şu ынтымақта birimlikte ötközüp berсеңиздер boldu. Hurmatly cemaat. Allah Taalaga şükürler bolsun. Allah Taalam şunday bir ıyık, berekeli ayga жетip астында турабыз. Ошол Рамазан айынын астында мына улак Кыргыздын улуттук спорту улак оюн өткөрүү астында турабыз. Эми урматтуу жамаат, урматтуу бир туугандар, бул ат жаныбарына Аллах Таалам эркек киши инеттеп берген да. Өзү төрөлгөндө эле ат уул бала тапса сүйнөт экен да. Анан бир туугандар айтат, ат чабар майрек болсун депчи. Атты эр кишиге аялдар ингени жакшы эмес. Инет, улуу катары пайдаланат деп Аллах Таала берген. Эми ошо астыбызда турган инген атыбызды дагы жакшы инип башына чаппастан, жүзүнө чаппастан, мына жамбашына чапсак болот экен да. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ат жаныбарынын маңдайына береке байланган деген да. Ошондуктан мына ат инген, ат караган, ат мындай саяпкер болуп ат баккан бир туугандар жалпы эле бардыгыбызга тиешелүү атка жабыр кылбайлы. Урматтуу бир туугандар. Момун мусулман адам ушундай адам деди пайгамбарыбыз, анын колунан дагы, тилинен дагы башка бир тууганыга зыян жетпейт деди. Кала берсе акылы жок жандыкка дагы ушу ат инип атасыздар, ушуга дагы зыян бербейли. Урматтуу жамаат. Анан бул жерге келиште максат эле ошо ынтымакты бекемдеш да. Мына бүгүн биз өткөрүп атабыз, Тагай берди. Буга чейин катыраң өткөзүптүр. Мындан кийин дагы бир туугандар өткөзөт, иншалла. Анан ынтымакты бекемдеш үчүн келген болсок эле иншалла баскан турганыбыз сооп, ибадат болот. Анан денени чыңаш үчүн улуттук спорт шариятыбызда дагы бул ат иниш тууралуу айтылган. Пайгамбарыбыз эркек балдарыңарга ат ингенди үйрөткүлө деген. Сууда сүзгөндү, жаатканды үйрөткүлө деген. Машалла. Жакшы өткөрүп алайлы. Ошону уюштурган ага-инилерибизге иштерине Аллах Таалам ийгилик берсин, береке берсин. Бардыгыбыздын ортобузга ынтымак берсин. Анда эмесе Куранды окуп баштай берели. Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'an خلق الإنسان علمه البيان عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah'ım ulu kelimeti Kur'an-ı Kerim'den okulgan Kur'an'dan payda olgan savaptı. Avvala alamga rahmet için gelgen Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a onun übülesine sahabalarına tabiinlerge ötüp ketken jalpı gün çıkıştan gün batışkaça ötüp ketken bir tuğanlarımızga жалпы жердин астында жаткан бир туугандарга өзгөчө ошол жерде бүгүнкү улакка келген жамааттын, ошол жерде алақан жайып дуа кылып аткан жамааттын өткөн бир туугандарына багыштадык. Аллахым өткөн ата-энелерибиздин бул кыска жашоодогу кылган жакшы амалдарын кабыл кылып, пендечилик кылып кетирген каталарын өзүн кечиргин. Артында калган бардык момун мусулмандарга Аллахым тынчтык, амандык, биримдик, ынтымак берген. Бардыгыбызга өзүңдүн өкүмүңдү пайгамбар көрсөткөн жол менен аткарууну насип кылган. Бизди дагы биздин артыбызда кара турган балдарыбызды дагы ислам дининен адаштырбаган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын аманат кылып таштаган дин эмгегине кабыл кылган. Аллахым мына бүгүн ушул улакты уюштуруп, ушундай бир демилгени көтөрүп, кезекти өткөрүп аткан ага-инилерибизден өзүң разы болгон.
Бұл bir туғандарыбыздың дағы қылған іштеріне Аллахым игіліктүү, берекелүү қылған. Жана келген қонақтарға дагы Аллахым имандарын бекем қылған. İşlerine rıvaç, игілік берген. Тапқарындарына береке берген. Аллахым мына бардығыбызды эмне максатта жараткан болсоң, Аллахым ошо максат менен жашоо берген. Бұл кыска жашоодон кетер убактыбызда Аллахым иманда, исламда, Кур'анда аманатты алган. Ушул жерде чогуу болгондо иншаллах кыямат күнү дагы ата-энелерибиз менен ушул жердеги жамаат менен бирге болууну, пайгамбарга кошуна болууну насип кылган. Аллахым биз өзүнөн пайгамбар сураган жакшылыктарды сурайбыз. Жана пайгамбары сураган баардык жамандыктардан сакташыңды сурайбыз. Allahümme inneke afuvun kerim tuhibbul afa fa'fu anna ve sallallahu teala hayri halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in amin 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 bir rahmetike yerhamar rahim. Yoğurgun Aran Sudiyası Kambar Palvan buna. Ildıyıkım Aran'iki Hasan. Uşul eki Sudiyan'ın aytkan degen. Talaşmay жоқ, судьялар менен спорт. Assalamu alaikum, урматтуу жылкы сүйүүчүлөр, балбандар, улакчылар, улар туунун катталуучулары, амансыздарбы? Бүгүн кайрадан 14-феврал Аламан улакка келип калдык. Бишкек шаары Озерный ат майданында. Эйле улак. Аламан улакта кымча болот. Текелер 45-тен 55 килограммга чейин салмакта. Карап турбагыла. Assalamu alaikum, урматтуу жамаат, улак сүйүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр, балбандар, амансыздарбы? Улар туунун көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Бишкек шаарында Озерный ат майданындабыз. 14-феврал 2026-жыл. Каналга подписка болуп, Эдико палванда чыкты улак. Мына биринчи улак. Hayda palvan hayda. Tart palvan tart. Ne karap durasın? Tart bardığın. Ulak Edik palvanda kelatat. Jogorgu määran birinci määrası 2000 so'm alasın palvan. Hayda määraga toza tushsin. Sudiya bakar bolun. Aylantip salasın. Totoru sal. Jogorgu määraga salasın. Ulak düşüp kaldı. Ne oldu? Bundan çıkıp kettik şey. Kayradan geldi dedik o. Özü geldi. Hayda palvan diye hayda. Özü geldi dedik o ballan. Çekin diyor. Verin arasında. Kim? Tağayberdi'den Cengiz Baydın Adidas degen tayımının palvanı kim üstüdöydü? Zakir palvan Tağayberdi'den taşta aldı ya malades. İkincisi hareket kılın. Aylantip salasın palvan jogorgu määraga salasın kötörgülü kana. Ulak çerde. Ulak emin başladı tuğanlar. Kanalına şu birer menelle. Ulak kötörüldü sudiya bakılan oldu. Ulaktan basıp. Kötör palvan kötör ya malades. Cetelep koy ha. Tayland ya malades. Cetelep koy palvan cetelep koy ha. Başladı. Ne oldu kambar? Doğru Pas palvan. kaydayla kambar sudiya pas kayda Legendarlı doğru palvan tışladı. Pasların soluma 1000 so'm alasın palvan aydagila. Doğru palvan tışladı. Jogorgu määraga tashlagan palvanды alып kel kambar. Öz aldın mı? Ha? O. Tasqi määran sudiyasi Hasan palvan ugup atkan bolsang samanыңды sal kengeytip koy. Doğru palvan, молодец. Bilesin. Birinci maran. Jogorgu määraga Tağayberdi'den Rayimberdi babamыздın en kenje balası Doğru palvan. Doğru at kimdiki? Tağayberdi'den Gazibek Hacı'nın Maximus degen atı menen Doğru palvan. Bugünkü ulaktın birinci määrasını jogortupka salıp aldı. Malades Doğru palvan. Aydan keyinki hareket kılın. Maximus, ataktı Maximus. Zakir'in atı menen. Edik o palvanla. Zakir'in atı menen götürdü.
Ulak kötörüldi, harakat kılыңızlar palvan. Kasım'a veriptir, Kasım'a. Kasım palvan. Musu jaussa koybaydı. Ulak jogorgu mayraga kelatat palvan, harakat kıl. Postuda. Onu koybaydı. İslam jettiler. Bir tartıyla alıp kovadayım. Ha, İslam iyi mi jettiler? İslam. Ulak jogorgu mayraga kelatat, kıramızlar palvanlar. Kaytar, attın başını kaytar, avut kaçırıp etmesin. İslam ortadır yani. İslam palvanı attı, kaytar. Biri, hayda. Tüs çınarı. Malades. Tart palvan, tart. Başladı. Düştü jogorgu mayraga, kambar taşlagan palvandı aktı. Paskı mayranın sorunu 1000 so'm alasın. İslam kel otur. At kimdiki? Mana bugungi ulagыбыздын экинчи жогорку мээрасыны өзүбүздүн İslam palvan жаштыктан Сагынабасынын Атаман деген аты менен таштап сорунду алып кетип атат. Баракалла, айдаңыздар. Улакты пасқа айдайсыңар. Мынаны Алла Таала бир сахнаны атайын бир жасап бергендей да. Алдыда аттар узак ылдый өдөгө жүгүргөнү көрүнүп өткөн. Эми айтайын дегенибиз, Кыргызстаныбызда, элибизде, жерибизде тынчылык болсун. Кайсы мекенде тынчылык болсонан, оюн эселентип бул дүйнө акыреттен берсин. Бала чака, тууган урук, эл журт менен тынч аман болгула. Көптүн катарында Аллахым өзү разы болгон жашоо насип кылсын. Бүгүн маарекеңиздер ушундай бир жакшы көңүлдүү, тынч, жакшы жогорку деңгээлде ынтымактуу, тынч өтүшүн Аллах субханаху ва таала таапит берсин. Allah'ım Rabbena fid dünya hasana ve fil ahireti hasanatan ve qina azabannar bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amin. Aytpay palvanlar. Rahmat hacı, barakat ağam. Allah'ım ömrünüzge, den sağlığınızga baraka versin. Paska aydaysın urmattуу palvan, paska aydaysın 1000 so'm alasın. Hasan Sudiya bakavar bol. Nega onu jetelep olmadın? Jetelep koy, kaytarıp attın başında, jetelep koy, ha, birin kolda üyröngülü. Ulak paska ketip palvanlar jogorku mayranı boşotup koyuңуздар. Samandan ılдый ötüp tursaңыздар дагы жакшы болот. Мына ортодогу саман жөн-жөнүн чачылган эмес. Mayranı açıp туруңуздар. Eldi palvan kulak. Hayrat. Kayrat palvan eken. Maşallah. Leylek rayonu Aykul ayılının kulunu Ataklı Kamçı Kırkan ağabeyimizin oğlu Hayrat palvanın takımıdaydı. Hayda palvan, hayda. Ne oldu kambar? Sudiya. Çokolat bu. Paska aydaysın palvan, paska. Ha, şöyle pazar günü bizden de malat bu. Culatını. Bu taş götürdü. Hayrat palvan gel, sorunlar. Kuyuküde birinci bir aktarı var. Ya молодец. Молодец. Paskın ayranı taşlagan palvan geldi kana. Attın mı? Palvan bala fatı kim? Mına bugünkü ulaqtın paskı mayrasının 3-cü mayrasını mına bizdin ataqtı legendarlı Talib Ağazdın oğlu Aytpay palvan Patxozdan ne degen at? Çokar degen Zamir Aştası'nda atı menen taşlap sorunu alıp gelip otat. Ber Aybek sorunu. Hayrat palvan ayran. At kimdiki Hayrat?
Атактуу Кайрат балбан Көкташтан Замир Овасынын Көкмончок деген аты менен бүгүнкү улактын 3-чү маарасын таштап сооруну алып кетип атат. Аллахым өмүрүңө береке берсин. Чапкыла. Көкмончок Кайрат балбан менен. Касым отурur, Касым бакан бол. Пасқа айдайсың, пасқа балбандар. Так, улак деген мынандай болуш керек. Тарбайсың билиммен билим. Очерет кылып отурма. Тарт балбан ошо көктү мактаган балбанга чыкты улак, Кудай кааласа. Бакан бол, видеого алып атам, кечиришкенге жөнөтөм. Ne oldu? Atты кармап койгула балбандар, атты кармап койгула. Аттын алдын тосуп коюңуздар. Эл жака айдаңыздар, ел жака келсин. Кармаша кичине атты, я молодец, зор бала экенсиң. Минип ал сразу тайын көтүгө бир теп тагып. Zakir götürdü. Zakir götürdü. Паскын арада зашта болуп турган балбандар, кыймылдаңыздар, муздап каласыздар. Zakir palvan. Yetkire mi? Maşallah. Özünün adı mı? Улак паска кетти, Кудай кааласа. Закир балбанын такымында паскын арага кетти, улак, Кудай кааласа. Maşallah yetkire. Молодец. Балбандар бахар болуңуздар. Azamat palvanlar çıktı ulak. Исраилов Ауыздың баласы Бек Султан балбан, тез микрофонго кел, каякта болсоң дагы. Бек Султан кел. Улак жогору мээрага кел атат балбандар. Молодец Азамат балбан. Камчы балбандын уулу Азамат балбан. Кудай кааласа жогору мээрага келин мына. Айда. Жогору мээранын салымы 2000 сом. Не болду кандай? Сулат балбан. Аттың кызым. Girmeyle Turgun'a. Yo, arkarak çıkmaç. Мына бүгүнкү мээранын азыркы жогорку мэарасында атактуу Камчы балбан абабыздын уулу Азамат балбан Тагайбердиден улуг абабыздын Көкжал деген аты менен таштап сооруну алып кетип атат. Аллахым өмүрүңө ден соолугуңа барака берсин, айда балбан. Экинчи мээранын аракатын кыл. Көкжал Тагайбердиден улуг абабыз. Айда балбан, паска. Жетелеп кой балбан, жетелеп кой. Жаңы үргөнчүктөрдү сал колдоп коюңуздар, жетелеп жылоону алып. Улак паска кетти балбандар. Самандан ылдый өтүп турабыз. Паскын арада тизилип тургандар, кичине кыймылдаңыздар. Азыр мээраны алмаштырып коебуз. Пасты жогору жака, жогорту пас жака кылып. Жөнүнө койбоду да ушу жаш балага эме кылбайлычы. Оңоло балам. Жок кылды да улагын. Улак паскы мээрага жетпей калды. Паска саласың. Молодец. Жарайсың. Алба абла. Бу жеткен жокпу? Сал болгондо күйүп кетет, мына ушу бала кылбаганда, муну ыраазы кыласың. Атын аты эмне? Ботокулу Закир bu. Кимдики Көкжал? Yo açpaysın mı? Kıkırtpaysın mı? Кимдин аты дейм? Мына өзүбүздүн Закир балбан өзүнүн Көкжал деген аты менен паскы мээранын 4-чү мээрасын таштап, мээрасын алып кетип атат. Улакка кызып кеткен экен, энди келди да бу. Молодец Закир балбан. Тор болуңуздар. Тарт балбан, тарт, карап турба. Азамат балбанын такымында улак. Айда. Улак түшүп калды балбандар, кайтарып көтөрүңүздөр.
Manasva, Nasır Bey. Bunu 707 деген iz çekerek alıp koyasın başlarınızda. Aldı da bir ayda koyu. Ulak çoğurma arıga kelotat aydan kalban aydan yem молодец мына çoğat ulakta. 704 feet ayda koyun aldı rakam. Ne oldu kambar? Çaptanız balvan. At kimdiki manas? Manas at kimdiki uka? Men biyakta. At kimdiki? Kulun? Kasım uyattı. Mana bizdin ataktı Manas balvan Kulundudan Aleva'nın atı menen bugünkü ulağımыздın 5-ci mərasını taşlap sorununu alıp ketip atat, belini boşatat. 2 məra qatarından oldu молодец, bərəkət tamam. Ştorun var qımağımı, Manas dubil taşta oldu. Ay. Pasqı məran taşlagan polvon tezker. Ostrый men çıktı. Ulaq joğurtma kelip düşkenden keyin kelsen diyorsun məran aytıp koyan. Молодец. Pasqa siz жеткиздиңиз mi? Bərəkət tamam. Молодец polvon. Kim ile bul? Mehmet Nuridin. Dostuktan Nuridin at kimdiki? Kim degen? Marhumdan Kambarbaydın Pahan degen atı menen Dostuk komandasının palvanı Nuridin palvan bugünkü Pasqı məranın 5-ci mərasını taşlap sorununu alıp ketip atat. Yem молодец, bərəkət tamam. Marhumdan Pahan degen atı. Ostrый men Kayrat polvon çıktı. Ulaq çoğurma məraga kelatat Kayrat palvanın takımıda Kayrat palvan çoğurga məra sasa Tağayberdi'den Kılıç dosunun atından 2000 so'm sorun sayıldı. Harakat kıl Kayrat palvan. Kayrat palvan çoğurga jetkizsen 2000 so'm sorunun var Kılıç ağının atıdan. Maydalap ke sıraz 2000 so'mdu. Avutqa çıkıp ketmesin palvanlar, qarab qo'yingizlar, avutqa çıkıp ketmesin. Jetile. Aydan palvan, aydan, yem молодец. Ay. Aylantib salasın palvan, jo'g'orqiga aylantib salasın. Kendi solmadı. Bekbol Bergel, Ulkan babası. Ulkan babası Bekbol. Jo'g'orqi məraga salasın palvanlar, sudya baxılar bo'lun. Bekbol mikrofonuna gel, Bekbol. Polvon. Ay. Çıkmadı. Bu Pancar polvon ekan da. Jo'g'orqi məraga salasın palvan, jo'g'orqi məraga ulaq yerden ko'tarindi. Ay. Ulaqni ko'tarib Götürdü Azamat. Azamat polvon götürdü. ulaq jo'g'orqi məraga kirdi, sudya baxılar bo'lun. Bergi samonga aydaysın palvan, bergi samonga yem молодец. Aydan palvan, aydan, Azamat palvan. Ha, молодец. Ne oldu kambar? Azamat palvan buna. Ekinci mərasını alıp ketip atat, Patxozdan Temirge Birittin atı eken. Amin, Allah'ın den soluğuna bereket versin. 3-cü məranın harekatını kılın palvan. Ulaq pasqa aydaysınlar palvanlar, pasqa. Azamat palvan. Kamçı palvanın oğlu Azamat palvan. Pasqa aydaysız palvan, pasqa aydaysız. Dostuk komandasının palvanı 2-ci jolu pasqa ketip atat buna.
Aydan polvon, aydan. Nuriddin ekan uloq. Nuriddin Bobatbegoğlu. Maşallah. Sekiz altına. Bizim konakta bular. İstanbul'a geldi İstanbul. Zakir Zülval'da okşaydı. Tasqımaran sudiyası bakıvar bolun, ulaq basqa ketdi. Qaytib kelişi bir serke alasın polvon, harakat qılыңızlar. Koça, bole, hayda. Qara polvonlar, qara, toz, qara turlar. Dostlar komandasının oyuncusu İskak, Malades, Ayda. Bir serke alasın polvon, ayda. İskak Balban. Aralat, yap Malades polvon. İskak polvonun takımıda ular. Komandasının oyuncusu. Qaytar İskak polvon, qaytar. Sudiya bakıvar bolun. Kutar oңda alın taşlavasın. Qaran Sudiya, qaran. Taşla, Malades. Ne oldu? Qambar Sudiya, pas qayda deb otat. Taştagan polvonni bu yoqqa jo'nating. Malades. Kelin polvon mana. Saq polvon bu yoqqa haydang, bu yoqqa haydang. İskak Balban. Ot kimniki? Ahmat Hacı. İshaq polvon mana. Ahmat Hacı ovuzdin ne degan ot? Ahmat Hacı'nın oti ekan. O'zingiz da bilmay atamiz. Maximus degan ot ekan. Mana kecha 3-kun uloq bergan Ahmat ovuzdin istamlarasini olib otat. Ko'kjal degan o'zining oti bilan. Rasvettin polvoni Zakir polvonning taqimida uloq. Jetelab qo'ying, uloq o'g'ir ekan, ko'rib otasizlar. Jetelab qo'yinglar polvonlar. Yetmosunu. Jilovni biring alg'ila, polvonlar biring alg'ila jilovni. Ana ola gördün mü? Dağı jetti da. Tibedi. Jetkir bol maşallah, jetkirem. Tasqımaran sudiyasi bakıvar bolun. Maladesi. Taştagan polvonni tez jo'nating. Manas polvonlar. Bir. Manas polvon. Qambar sudiya bakıvar bolun, uloq keldi mana xudo xolasa. Uloq kelib tushsa chaptasizlar, polvonlar uloq olmasa. Sen jetkirasin, ben bilen. Hayda. Oy. Polvon 11 Zakir polvonun ikinci merası. Malades. Malades, aylantirib salasın polvon. Zakir polvon keldi. Bugungi uloqdan ikinci jolu sorunni olib ketayotgan mana Rasvettin polvoni Zakir polvon o'zining Ko'kjal degan oti bilan Tasqımaranning ikincisini sorun olib ketayotadi. Javob harakat qiling Zakir polvon. Malades. Yaraysın. Şen polvon. Aylan doğru. Çapınarak geri geldi. Çekmeyi tavu değil. Alayım. Yüzü bu ara parvat. Niye aldın? Alalbaydı. Zakir girdi. Hayran. Zakir'de kim jetel var hadi. Aylantirib salasın polvon, aylantirib salasın. Tasqımaran salım 2000 so'm. Tasqımaran chekasida turganlar menga qiziqib bo'lyapti. Ha yedik aldı. Aynen. Ketib qoldi. Muxtiyarga. Muxtiyar ekan ha? Muxtiyar polvon. Samanal barib Tasqımaran Muxtiyar polvon. Malades. Nurdin polvon kelayotgan joyga Muxtiyar polvon. Muxtiyar polvon. Aydan polvon, aydan qiladi. Muxtiyar polvon. Jardan berib qo'yingizlar. Uloq o'g'ir ekan. Talib polvon taqimida uloq. Muxtiyar. Kechirasizlar adashib buni. Ixtiyor polvon taqimida ekan.
Taşta. Ne Maşallah. oldu Kambar Sudiye? Çappa ulak almasat, çappa. Kambar taşlagan ulakçını alıp gelin. Ya molades, açıp koygula mına palvan ulaktı bizge jetkirip bersin. Piyadalar çekirek çıkıp durumuzlar, jaş baldarga uşar bolumuzlar. Oh. Bek, ihtiyar palvan, atayım ihtiyar. Ne degen at? Mana hazırgı Dögörgü Mayrani Tagayberdi'den Bahtiyar Ağazdın çoğulu ihtiyar palvan Abdüveli Ağazdın Camal atı menen taşlap sorununu alıp ketip otat palvanlar. Ulak çıktı. Emil palvan degen darlı Ulak palvan. bastan kötörülü palvanlar var bolumuzda. Emil palvan. Kaza takım kelat ulak mana körünüp turat. Mananday bolat ulak degen. Emil palvan. Ulak Jogorgü Mayrage kelatat. 5 baladan. Mına özümüzdün legendarlı palvanlarımыздın biri Emil palvanın takımında kelatat ulak. Tart palvan, tart ulaktı tartat. Güç atasını tanıbayt degen. Bir yerde palvanın işi. Jettir maşallah jettir. Sudiye bakalar bolun. Kizdin Emil palvan kaytarıp kirgez. Molades. Sudiye karan, Sudiye. Baskı Mayrani taşlagan ulakçı kel. Mayranga kuyup ketesin Jogorgü Mayra kelgenden keyin alalbay kalasın. Attı karmak koyuңuzдар. Adam jıgılganda solbay turgulay. Polvonдар. Emne muncha Emil'din takımı şuncha bakandı. Bunu kaçıp götü. Mana bugungi ulagыбыздан Baskı Mayrani'nin 9-chu mayrasini Tagayberdi'den Uluk Ağazdın oğlu Bekbol palvan özünün atı menen jetkirip mayrasının sorununu alıp ketip otat. Attın atını da Bekbol. Özünün Barron degen atı menen Bekbol palvan molades. Jogorgü harakat kılып. Allah'ım atını versin ayda. Kına koştu Emil. Uluk Ağazdın oğlu Bekbol palvan özünün Barron degen atı menen. Kaytar palvan, kaytar. Kaytar. Yetelep koyuңuzдар. Ulak ihtiyar palvanın takımıda. Mana hazır Jogorgü Mayrani salgan ihtiyar palvan kaytarıp ekincisini sana turgan bolup turat. Kuda kalırsa kaytarıp koyuңuzдар. Mana ulak Jogorgü Mayrani jelkesinde turat palvanlar harakat kılыңыздар. İhtiyar palvan ekinci mayrasını salsa buna Tagayberdi'den Kılıç'ın yüzünün atıdan 2000 son sorun sayıldı. İhtiyar harakat kıl. Meniki ulak. Ay ulak çekpe çıkalım yeter. Kılıç'ın yüzünün özünün atıdan 2000 son ihtiyar palvanlar. Sorunuzlar paska, Sudiye paska diye atar. Maşallah esep oldu. Bugünkü ulakta Kambar menen Hüseyin Sudiyanın aytkan degeni degen. Oşolar nime dese şolorun aytkanını atkanabız. İhtiyar palvan mana. Tagayberdi'den Bahtiyar Ağazdın çoğulu ihtiyar palvan. Abdüveli Ağazdın Camal atı menen ekinci mayrasını taşlap sorununu alıp ketip otat. Gel ihtiyar palvan sorununa. İhtiyar palvan Abdüveli Ağazdın Camal atı menen. Kılıç'ın yüzünün atından dağı 2000 som sorun sayıldı. Allah atını versin palvan ayda. Paskayda. İşen palvan. Jetelep koyuңuzдар palvanдар, jetelep koyuңuzдар. Paskaydan palvan, paskay molades. Hayda. Egerge to'g'labаңыздар, takımga basыңыздар, egerge to'g'labаңыздар. Jetelep koygula, o'choqlar paskalar bayt ekan, jetelep koygula palvanlar. Kalasın palvana. İşen palvanın takımida ketdi ular. Samanın üstüge salыңыздар palvanдар, adашıp ketpesin kelgen ulakçı. Taştaval dedim. Taştaval az kaldı. Maşallah taşladı. Ulak paska ketdi, Sudiye bakalar bolmuş. Dikko palvan da çıktı. Ulak
Yok palvan siz kayaqa? Bekbol Tumardapke. Ediko polvon ayda emin ayda. Mana ulaq жоғары mərəqə kelatad. Kaça. Özümüzdün Tağayberdi'nin kulunu Ediko palvanın takımıda. Kaç. Ulu Qavağız'ın Kökcal degen atı menen Ediko palvan. Ediko maşallah. Pastı taşlagan palvan kelin ey. Qaytar soğasın. Ayda emin. Taşlar. Молодец. Ne oldu palvan? Pasqayda palvan pasqa. Sudiya pasqa da otat. Kel Ediko palvan. Mana Tağayberdi'den Baxtiyar Oğuz'un oğlu Ediko palvan Tağayberdi'den Ulu Oğuz'un Kökcal degen atı menen taştap mərasını alıp ketip atat. Allah umatın bersin Ediko palvan aydan. Kökcal. Yolda açыңыздар. Откимдики? Лайзер? Ишен палван мана ушул жерде бизге бардыгыбызга белгилүү болгон аэропорт Озерный Көкжар улактарында бүт бизге кызмат көрсөтүп келаткан Ишен палван агабыз Ноокаттан Раушан агасынын Лайзер деген аты менен бүгүн паскмарыга таштап сорун алып кетип атат. Лайнер экен. Лайнер. Лайнер деген ат экен. Алла уматыңызды берсин. Өйдөгө аракет кылың палван. Исқақ полвон. Ахмат агам. Исқақ палван такымында келатат. Ахмат ажы алдын Максимус деген аты менен мәрә кылып кетти. Исқақ палван. Достук командасынын палваны Исқақ палван такымында улат. Жоғары мәрәгә келатат. Бахар болуп палван аскалды. Улак алмашат палвандар чаппаңызда. Молодец, таштады. Исқақ палван, Максимус бу? Исқақ палван мана. Бүгүнкү улактын 8-чи мääрасын, жогорку мээраны Ахмат агабыздын Максимус деген аты менен таштап сорун алып кетип атат. Исқақ. Басқап кетті қайра. Ой, таштады окшойт, Молодец, дубль кылып алды. Дубль салды. Көрүүчүлөр сиздерден суранып колдактан эсеп болуңуздар. Жаныбек палван мына Көкташтан Жаныбек палван такымында улак. Улактын өрлөп келиши бир серке аласың палван. Исқақ палван бүгүнкү улактын 3-чү мээрасы. Ахмат ажабыбыздын Максимус деген аты менен Исқақ палван. Улак Жаныбек палвандын такымында айдан палван аз калды. Бүркүт. Пиядалар бир аз четке чыгып туруңуздар, сиздерден суранычы, жаш балдарды атка минген. Ардакан бүркүт деген аты менен Жаныбек палван. Түлүккө тартып алайык. Палван мана жогорку мээрге таштап сорун алып кетип атат. Келиң Жаныбек. Ат кимдики Жаныбек? Мына Лейлек району Көкташ айылынын тургуну палваны Жаныбек ажы Оштон Абдакасынын Бүркүт деген аты менен таштап сорун алып кетип атат. Алла уматыңызды берсин палван айдан. Серкеге таштады. Экинчи мээрге аракет кылың. Жаныбек палван. Палван. Ой, Касым палван экен бул. Касым. Улак чыгып калды жерге. Палван көтөрдү. Чиңгенден Туну деген портердин алдыга келиң, портериңизди ат түртүп алыптыр. Тез келиң. Нуридин деген тулас, Нуридин. Чиңгенден Туну деген Туну келиң машинаңыздын алдыга. Улак пасқа кетти палвандар. Достук командасынын палваны Нуридин палванын такымында.
Жеткирип ал az kaldı. Жеткирип al. Şonça al, жеткирип al. Başkan aran судьясы бахар болun. Okey. Улак жогорку мээреге келип атат мына. Такымды мынандай этип басат мына. Мынау такым болот. Leylek rayonu Köktaş айылынын палбаны, Köktaşтын кулуну Zulkaynar палбанын такымы да улак. Zulu палбан мына, улакты мынандай этип басат. Айдан палбан, айдан бахар болун. Молодец. Ne oldu Kambur? Atın neden vurdun? Pahan? Nurdin Palvan, dağımına 4. mağarası Pahan benim. Margundan Abdullah Pahan degen atı. Kel Zul Palvan. Atın neden? Kimdiki? Tagayber'den Gazibek Ağız'dan Gazibek Ağacı'nın Abbabil degen atı benim. Köktaş'tan Zulu Palvan taşlap mağarasını alıp götürdü. Aydan Zulu Palvan, Allah'ım atınızı versin. Gazibek Ağacı'nın Abbabil degen atı benim. Kamçı balvan bu? Ne olup kılatat bunu? Palvan da çok. Suudiya bakıvar bolun. Maşallah. Jaka paytamen. Kambar karan Suudiya. Tajikistan'ın nar jağı da baskan takımday bolup geldi o bu. Vay. Ne oldu Suudiya? Hak etti. Hayda Bataş. Hazır mına ulakta alıp kelgen bizdin legendarlı palvanımız Kançı Palvan, hurmatlı palvanlar. Anan hazır daha kel atkanın şu yerge taşlap koyup bayağını verdin dep tur bağla. Bu kişi bizim aksakalımız. Leylek ulağın tarixi daha palvanlardan biri şu kişi. Götür. İsa, at kimdiki? Hazırgı Paskın Aranı Minjigaş'tan İsa Palvan taşlap mına sorunu alıp ketip atat. Batkenden Zamirovan'ın atı menen. İsa Palvan, Allah'ım atını versin, jogortu harakat kılın. Minjigaş'tan İsa Palvan, Batkenden. Batkoz'dan legendarlı palvanlarının biri Kamçı Ağız mına. Aksu'dan Zahir Ağacı'nın Padarka degen atı menen taşlap sorunu alıp ketip atat. Allah'ım atınızı versin ağaydım. Dua verin bir. Dua verin. Assalamu alaikum. Hürmetli halaya kalk. Allah Taala'm tınçılıkты versin, amançılıkты versin. Toy kılganların ömrünü versin. Palvanların küçüden kuvat ketmesin. Körücülerden közüden, yüzüden nur ketmesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah. 2000 so'm olasın palvan bakıvar bol. İslam palvanın takımı dekeni bak. Leylek rayonu Minjigaş'tan İslam palvan. Suudiya bakıvar bolun, Suudiya. Kambar ne oldu? Kambar Suudiya. Kurtaş balvan, молодец. Jarraysin. Kim? Kim bolasın? Bazarbayevan. Atın ne? Özün atın ne? Rasiyette mana Botokulov Bazarbay Ağız'ın balası Botoş Palvan özünün ayıstaqen atı menen Paskınaraga taşlap sorunu alıp ketip atat. Allah'ım atın versin Palvan ayda. Jogortu harakat kılın. İslam Palvan'ın 2. mağarası. At kimdiki İslam Palvan? İslam Palvan mana jaştıktan sagınavan Ataman degen atı menen taşlap sorunu alıp ketip atat. Allah'ım atın versin ayda. Молодец. Renkке çık. Yedik Palvan'ın takımı da benim. Karan Palvan, karan bakıvar bolun. Palvanlar toz. Maşallah. Yedik Palvan'ın takımı da ulak. Hazır ulaklarla gelişi bir sevke Palvanlar. Молодец.
Aylantıp sal polvon, aylantıp sal. Qaytar. Kalta qaytar. Jilovni olsang tars kirgiz, je bo'lmasa olmay ele qo'y. Aylantıp salasın polvon, bahor bo'l. Işen ayda. Bahor bo'l. Işen polvon ayda endi. Işen polvon ayda. Maşallah girgizib ol, tashlab ol. Ber ayda. Sudya bahor bo'l. Otur, bakam otur. Qarangizlar, avutga chiqib ketmesin. Qaytaring polvon, qaytar. Aylantıp salasın polvon, ayda. Ne oldu sudya, ne oldu? Çappa sudya görsün. Молодец! İşen polvonun ikinci marası. At kimdiki polvon? Atın aytın. Noqattan Raşan ekenin Karat degen atı menen İşen polvon taşlap sorun alıp ketip atat. Allah'ım atınız dersin aydan polvon. Oşen polvon ikinci marasını taşlap sorun alıp ketti. Bu qanday bo'ldi? Qaraberdi'den Milbek Hacı'nın Maximus degen atı menen Milbek Hacı'nın oğlu atın kime deyip? Kim? Abdurrahim polvon taşlap sorun alıp ketip atat Pasqı maraga. Polvonlar. Ko'ktoshdan Janibek polvon. Tort polvon, tort. Молодец. Şerken beş Mana hazırkı Pasqı marani özünüzdün Tağayberdi'den ixtiyar polvon Rassvet'ten Yıldız Akanın Mustang degen atı menen taşlap sorunu alıp ketti. Allah'ım atınızı desin polvon. Hibrit degen atı menen Tağayberdi'den özünüzdün legendarlı polvonlardan biri Momun akabız taşlap mana sorunu alıp ketip atat. Allah'ım atınızı desin. Sudya bakar bolun, orolgondorgo ak jok aytıp koyayım. Ne oldu Sudya, kambor, Pasqa'ydanızlar polvonlar, Pasqa. Kelin Emil polvon, mikrofonga kelin. Aleyküm selam. At kimdiki? Atı ne? Maximus. Muna Leylek rayonu 5 baladan ataklı polvonlarımız Emil polvon, Tağayberdi'den Gazibek Hacı'nın Maximus degen atı menen taşlap sorunu alıp ketti. Allah'ım atınızı versin polvon aydan. Kel polvon. Sen Amerikan balası mı? Atın kimeden? İmran. Muna Janibek Hacı'nın Koktaş'tan Janibek polvonun oğlu İmran polvon Pasqı maraga taşlap sorunu alıp ketip atat. At kimdiki? Oşton Abdakanın Bürküt degen atı menen İmran polvon taşlap sorunu alıp ketti. Молодец, ayda polvon, ummatın versin Allah'ım. Çok harakat kıl. Nurdin deken ulak, Nurdin. Kaç bilan. Nurdin dostluk kamanası var. Şen polvon jetelip aldı. Mana urularımızın Pasqı marasında Kumul'dan İbrahim Premier degen atı menen taşlap sorunu alıp ketti. Allah'ım atın versin İbrahim. Çok harakat. Kumul'dan İbrahim polvon Premier menen. Karang polvon, karang bahor bo'lib jogorg'i maraga keldi. Ular jogorg'i maraga tushsa chalmaydi polvonlar olmasat ekan. Jengilroq uloq beramiz sizlarga. Taşta. Uloq tushsa chalmaydi polvonlar. Ne atın atı? Qambarbay'dın Paxan degen atı menen Nurdin polvon mana bugungi uloqda 5-marasini taşlap sorunu alıp ketip atat. Молодец! Paxan menen Nurdin mana. Dostluk komandasının bakçısı Nurdin polvon. Hayrat polvon.
Bulak çıktı mana jogorgu määreге kelatат. Hazır bulактın öрлөp kelişi 2000 so'm alasın polvonlar. Bahabar bolуңуздар. Kayrat polvon, kamçı polvonun uğlu kayrat polvonun takımı da olar. Takımı menен desek. Hayda polvon, hayda. Ye. Azamat ko'tartat. Bediko ko'tartat. Ha. Şpal. Zakir kimni otini ana? Uloq cherdi. Doğru bastı. Ko'tarildi Suudiya bakalım. Tart. Kayberden doğru polvonun takımı da olar. Doğru polvon bahabar. O kadar oyunu al bak. Doğru polvonun takımı da olar. Haydan polvon, bahabar. İşte. Молодец. Oldu Suudiya. Tağayberden Rayberdi ağızdan en kence uğlu ataklı doğru polvon mana. Alibek akabızdan Alişkir akabızdan Adidas degen atı menen taştap. Krasavчик degen atı menen taştap sorunu alıp ketdi. Allah umatınızdı versin polvon aydan. Doğru polvon mana. Leylek ulağının en mıқты klas körgözgöndörünün biri doğru polvon mana. Tağayberden Alişkir akabızdan Bigala. Bigalı polvonda. Tartıp koyçu Musa sen ошону tartıp tutçu. Oo, Suudiya bahabar ulak geldi jogorgu määreге. bigalı polvon. Polvonlar ulak çağılbayt, çapmamızdan. Suudiya ne oldu? Zakir polvon mana bugungi ulakta 4-cü määrasin taştap sorunu alıp ketip atat. Zakir polvon Rasvet'ten özünün Kökjal degen atı menen taştap määrasin alıp ketip atat. Allah umatın versin Zakir polvon. Ulak Janibek polvon takımda. Aydan Janibek polvon. Soğuk ketmesin aydan. Boşat cılığını boşat. Ulak kötörülenden keyin tor. Молодец polvondan. Jogorgularning sorunu 2000 so'm olasın polvon. Ulak çağılbayt. Ne oldu kambal? Pas qaydangizdan. Qambar tashagan polvonni jo'natdim bu yoqqa. Janibek polvon bu, Emil polvon bu. Ulakni mikrofonga olib kelgan polvon. Молодец. Boyadagi shu bola olib kelgan edi. Talashma ile qo'y. Shunday kelaveradi polvon. İşte. Janibek polvon, Janibek ajat kimniki? Janibek polvon mana o'sha oblasti Abdakanın uçar qaşqa degen atı menen määrasin taştap sorunu alıp ketip atat. Allah umatыңызды versin polvon, harakat kılın. Ulak jogorgu määreге kelatat Mannas polvonun takımıda. Janibek polvon o'sha oblasti Abdakanın uçar qaşqa degen atı menen. Pas qaydangizlar polvonlar, pasqa, Suudiya pasqa deb atat. Mikrofonga keling Mannas polvon. Pasqı määräni jetkirgen. Keçirelim bular. Altın kimeden? Az bugungi ulaqdan hazırkı pasqı määräsin 22-ci pasqı määräsini Tağayberdi'den İsrail Avaz'dan oğlu Bek Sultan polvon taştab atın nime?
Өзünün Pulya деген аты менен таштап сорун алып кетип атат. Молодец полвон, айдаң, жогору аракет кылың. Биздин уулу Бексултан полвон Pulya деген аты менен. Манас полвон ат кимдики? Leylek rayonu Миңжигачтан Манас полвон, Сокулуктан Айлабанын Жаш Тилек деген аты менен таштап сорун алып кетип атат. Алла уматыңызды берсин. Жаш Улак көтөрүлдү. Эгилген полвонго салбай туруңуздар. Көтөрүп берип өзүң жакшы болот эле. Өзүбүздүн ишкер агаларыбыздын бири Ахматова. Сегизбаев Мурзакабыздын атынан 5000 сом сорун келди. Алла уматыңызды берсин, ишиңизге ийгилик берсин ака, бар болуң. Нурдин полвондун такымыга өттү улак. Айдан Нурдин полвон. Машалла. Ташта. Молодец. Ахматова. Не болду Камбар? Пасха айдаңыздар полвондар, пасха. Кел Зулу. Зулкайнар полвон мына бүгүнкү улактын 22-чи пасха маарасыны Тагайбердиден Газыбек ажабыбыздын Аббабил деген аты менен таштап сорун алып кетти. Алла уматыңды берсин Зулу. Полвон. Нурдин полвон мына бүгүнкү улакта 6-чы маарасы. Даргундан Камбар агабыздын не деген аты эле? Пахан деген аты менен. Койгул, азыр Пахандан жок болуп кеткен, башка ат жокпу? Тагайбердиден өзүбүздүн Бактияр абабыздын уулу Ихтияр полвон, Абдыбали абабыздын жаңы алган аты менен бүгүнкү улакта 3-чү маарасын таштап сорун алып кетип атат. Алла уматыңды берсин. Пасхынарага таштаган полвон келиңиздер. Кайрат полвондун такымы да улак. Мына бүгүнкү улагыбыздын 23-чү пасха маарасын Тагайбердиден Курбан абабыздын уулу Билал полвон айлабасынын мен тилим келбеген аты менен таштап маарасын алып кетти мына. 10тадан биттен айтып бергиле 1000 сом. Билал полвон мына айлабасынын аты менен таштап маарасын алып кетти. Кайрат полвон микрофонго келин. Ат кимдики Кайрат? Атактуу Камчабабыздын уулу Кайрат полвон 5 баладан Эмил полвондун аты менен таштап сорун алып кетти. Бериңиздер серкесине. Шундай тур. 5 баладан Эмил полвондун аты менен Кайрат полвон Камчабабыздын уулу. Аттын аты эмне Кайрат? 5 баладан Эмил газдын Победа деген аты менен Кайрат полвон мына. Легендарлык Камчы полвондун уулу. Закир полвон такымында. Полвондар пасха айдаңыздар, пасха караңыздар, оотка чыгып кетпесин. Кайтарып койгула. Жетелеп койгула, оотка чыгып кетпесин мейлетикилер. Нусуп полвон. Нусуп полвондар. Кокташ. Кокташ. Молодец, таштады. Молодец. Самакада кетти улак пасха. Айдагыла. Моло жетилеп кетти. Жеткизет азыр. Күзү полвон микрофонго келиң. Бияка, улак чагылбайт полвон. Жеткизет. Тагайбердиден Үсен полвондун Тасма деген аты менен таштап маарасын алып кетти. Молодец Үмран полвон, айда жогорку аракет кыл. Мүсү полвон, кана Мүсү полвон? Жаныбек полвондун баласы экен да. Жаныбек полвон. Мүсү келди микрофонго? Кокташтан Нусуп полвон. Руслан микрофонго келди. Полвон. Көкташтан мына Leylek району Көкташ айылынын кулуну атактуу Мүсү полвон Көкташтан Насирдин абабыздын аты менен таштап маарасын алып кетип атат. Көкташтан Насирдин абабыздын 88 деген аты менен
Атактуу Мүсүп полвон мына таштанма. Молодец, молодец. Самаган. Да, о. Koyun mu yaptı? Mana Sami polvon, Sami ot kimniki? Oti nimada? Mana bugungi ma'raning, Pasxi ma'raning 27-ma'rasini Tog'ayberdidan ishkar do'stlarimizning biri ataqli Sami polvon mana o'zining Eskero degan oti bilan tashlab sovrinni olib ketdi. Alloh umatini bersin polvon, harakat qiling, jo'g'ri harakat qiling. Xudoy saqladi. Qaytar polvon, qaytar, jilovni olib qo'y, jetelab qo'ying, ko'p ko'rma, jetelab qo'ying. Oo, qattiq tozladı, qattiq tozladı. Jetelab qo'ying, Qattiq tozladı. qochib ketsin, dolan dedi, tikiymesin. Qattiq tozladı, avutqa chiqib ketdi, avutqa chiqib ketdi. Olib kelayotgan bola men Kopolvon ekan, do'stlik komandasida qo'rg'ovchi bo'lib o'ynagan. Qara harakat qil. Kopolvon ekanlar. Avutqa chiqib ketib qoldi Tilekka qarshi. Azamat polvon deymi ular? Azamat polvon. Qara jetdi. Azamat polvon taqimida. Молодец. Молодец. Yaşadın de. Kel Azamat. Jaş chavandaz Azamat. Tog'ayber kim ati Azamat? Tog'ayberdinden Mirbek Ajinin Ayu degan oti bilan Azamat polvon jo'rqi ma'raga chiqa oldi. Zulkaynar polvonlar chiqdi. Zulkaynar. Zulkaynar. Zulqaynar polvon taqimida ular. Polvon bugun Chulaqda 3-ma'rasi. Ko'ktoshning qulini Zulqaynar polvon Tog'ayberdidan G'azbek Ajavozning Abbobil degan oti bilan tashlab sovrinni olib ketdi. Alloh umating bersin Zulqaynar ayda. Ulaqni mikrofonga olib keldingizlar. Bugungi ulaqni jiyintiqdayik endi duo qilaylik. Ha, Zulu. Pasxi ma'ra kim? Minjiqoshdan Avul Qosimovimiz mana Patxozdan Jirg'al polvonning oti bilan tashlab sovrinni olib ketdi. Mikrofonga olib keldingizlar ulaqni. Tilagan Allohga cheksiz shukrlar, cheksiz tavbalar, cheksiz maqtovlar bo'lsin. Bugungi jiyinga kelib, o'shunday otni chaqib, o'yin kulgi qilib, yaxshi o'ynab ketishni Alloh taolo barchaga nasib etsin. Bundan keyin da shunday shirulloq bo'lib, bir-biringizga siyrat bo'lib yurishni Alloh taolo barchaga nasib etsin. Bugungi ulag'ingizlar qut bo'lsin. Tog'ayberdining intimog'i shunday birimlikda intimoqda bo'lsin. Dayg'i ko'p ulaqlarga shunday yetishib, shunday yerga o'yin kulgi tatbiqlashni Alloh taolo nasib qilsin. Allohu akbar. Amin. Hayda. Az qaydangizlar polvonlar, mana uqdingizlar, bordingizlar. Hozir Pasxa varishim so'riningda olasin, qaytib kelishi bir to'y polvonlar baxabar bo'lg'ila, uqmadim deb, ko'rmadim deb. Toy olasin polvon, bugungi ulaqning oxirgi ma'rasi, uchini bilan jiyintiqdaymiz polvonlar. Harakat qil bering, harakat qil. Qo'y, tart yo'q. Yerdan ko'tarildi desa tartaverasing. Yo'q, hoşça. Pasxa ulaq vardı polvon, Pasxa vardı, qarangizlar, harakat qilingizlar. Aybek keli, tayni bizning studiya qani o'zi taqib bosib keladi. Edik Kopolvon. Ular edik polvonni taqimida keladi. Harakat qiling, polvon, harakat qiling. Iki dünya baxtlilaringizlar daima shunday iltimoqda uloqni uyushtirib qizitaveringizlar. Amin Allohlar. Allah razı olsun Acaba. Allah razı olsun Acaba. Allah'ın sağlığınızga baraka versin. Amin polvonlar, esen aman uyingizlarga jetib olingizlar. Oxirgi uloq. Edik Kopolvon. Ot kimniki? Edik polvon kelgan ot, o'zining mana Tog'ayberdidan Baxtiyor Ovozning Nur Qashqa degan oti bilan tashlab sovrinni oldi mana.